Sanibonani wengane zakwethu. Ngithanda ngithathele ithuba ngoba besikhungethwe ilesi sifo secorona. Ngabheka ngathi hayi ake sithole indawo la esingalungisana khona. Ingane ke ishawe abakubo ngoba basuke beyakha. Kuhle ukuthi ushawe ekhaya ngoba uma ushawa ngaphandle uyazwela futhi ungayisusa nempi. Ngane zakwethu ngithe nje ke ngibheke nansi into eqavile, into engiyibukile kulezi insuku sihlele endlini sivalelekile singakhoni nokuthi siphume. Laba abaphila ngokuthi becosha bengakhoni ukucosha. Ngase ngiyibuza ukuthi emva kweminyaka emingaka kuthiwa sathola uhulumeni wenkululeko, kungani sisela lapha sikhona njengamanje ukuthi kunabantu abaningi abalambile, kunemindeni eminingi uthola ukuthi imelwe umuntu oyedwa okumele ukuthi ayisize. Ngibese ngibheka ngathi hayi ake ngizame lento ukuthi ngihlanganise nezincwadi lezi esayinikezwa ilaba bohlanga abafika nazo la eSouth Africa bezokwakha lento abayikhandayo. Yakhandeka ke lento ngoba kuze kube namhlanje yive lingakhipheki futhi yive lingaboni, lihlezi nje likhona, alifuni ukuphuma. Ngiyase ngiyibuza ukuthi kungani singemumva kangaka sihubhuta lakho, sihubha into esingakhoni ukuyifica. Kungani sithola silambile kulesi sikhathi samanje? Ngabheka ke angizukubheka ke angithandi ukuthi ngingene kakhulu lapha eindabeni zopolitiki. Ngizogxila nje ngapha kuyiformula esetshenziswayo okuze kube manje eyenza ukuthi umuntu ohlanga lwethu angakhoni ukuthi aqhubeke athole into alingane nabanye bolunye uhlanga. Uyabona uma uzothatha ukubheka, ngiyithatha lento lengasuka mina ke ngenhlanhla ngathola ukuthi ngengeqele ngale ngiyobona bona laba bolimi langale kulamazwe angaphandle. Ngibeke sengithola ithuba lokuthi ngifunde lokho engakufundayo ngakubamba. Ngizokubiza ngemfundo ngoba kuyangisiza namhlanje ukuthi ngikhona ukuhlaziya lento leyenzekalayo la kulelizwe likaMthaniya. Uma ubheka mina ngeke ngilisho igama la ngafunda khona, kodwa uma ubheka laba abanye bohlanga nohlanga lethu, uma uluhlanga lethu bekumele ukuthi ufunde kakhulu. Bengizothi nje engathi wena ukufunda kwakho bengaba ×2. Kusho impilo yethu ihamba nga×2. Lo ×2 welo engumshoyo uzomthatha kwesinye isigaba ngizokuchazela mase ngifike khona ubusuthi 1 divided by 2 laba bazi maths. U×2 kanjani? Ezifundweni lezo obuyifunda ukuze uphase bekumele ukuthi wena uphinda phinde kabili izinto ozifundayo. Bekumele ukuthi wena ungalali ebusuku, ufunde emini ufunde ebusuku ukuze ukhona ukuthi ufice abantu abathize. Hayi ngoba mhlawumbe ukuthi ingqondo yakho ayivulekile, ingqondo yakho ibivulekile, kodwa into ebeyenzeka kungukuthi wena ubunikezwe ubheseni omkhulu. Kuthiwa ke kufakwa amanzi kube sekuthiwa ke cinga ukhiye, bese lo munye enikeza ubheseni omkhulu namanzi akhe nawakhe angcolile, bese ke kuphosa ukhiye phakathi kuthiwa ucinge nobabili kubonakala ozothola kuqala. Lo onamanzi ahlanzekile uvela aqonde khona ngqo, afaka isandla akhiphe lento okumele ayikhiphe. Bese kuthi kulo namanzi angcolile uyefaka isandla, ufana nomuntu ongaboni, umuntu ovaleka amehlo, impumputhu uqobolayo. Ufaka isandla uyacinga ngoba uzama ukuthola ini lokhiye lo abawuphosela lapha ngaphakathi. Usuyozuzwe ngento ethi igudlu ukuthi awunakho ngawuthola. Kuye kuthatheke isikhathi ukuthi uthole ke vele ngoba vele kukhandwe into enjengaleyo. Uthi usufundile wasebenza kanzima kanje ungalali, bese ke kukuthatha lesi sikhathi ke ubuya futhi uzofuna ke itoho khona njalo ekhaya laba lohlanga langaphandle, ngoba kwakhona lezi ifundazwe lezi ekhandiwe ezohlanga laba ngaphandle. Nasemsebenzini usabuya futhi uzofuna
umsebenzi kubo labo bohlanga la ngaphandle. Okusho ukuthi emsebenzini ukuze wena uyithole umuntu osebenzayo isikhathi eside noma uyithole umuntu othembekile kubo nabanye basemsebenzini ngisho nabo labo bohlanga lethu ngoba lento iyasenza kumele usebenze futhi kabili wena. Kumele usebenze kabili, kumele usebenze emini uphinde usebenze ebusuku. Awunaso nesikhathi sokukhulisa umndeni wakho. Awunayo indlela yokuthi wena uhlale nomndeni wakho uphe ubuhlakani bempilo. Izingane zethu ingakho njengamanje uma ubheka isikhathi esiningi izingane zethu seyikhula zikhuliswa yibo laba ilokhuzana o technology laba bakhona. Izingane zethu seyikhulela ko Facebook, ikhulela kuphi. Into lena uma ubheka uhlehle emumva thina besingenayo kwasisiza lokho ukuthi sakhula mhlambe sakhula sinakho lokugwenqunjana nokukhona njengamanje ukuthi sikwazi ukuthi senze lezi zinto esizenzayo. Izingane zethu kusesimeni sokuthi izingane zethu zizawugcina engafune lutho ngoba kwamanje seyifuna amafa sisaphila. Uthi usebenza ke kunjalo nomndeni wakho ungawunakile into unake ngayo ukuthi phela uthole ukuye ethunjini usebenza kabili awusitholi vele isikhathi sokuphumula nasemphefumulweni umuntu wena ongenakho ukuthula. Ize lento izobuya izobhanqa lento yo gender based violence because yenzeka lento lena leyo ukuthi ngicela enhlukumezana ngoba vele wawena awuphumuli uyinkabi edonse emini idonse ntambama awunakho ukuphumula wena awunasikhathi. Uqhubekeke uthi ususebenze kabili kanjalo umsebenzi wakho uphindaphindeke kabili bese ke kuyafika ke sengifika lapha ke ku1/2 ke manje bese kuthi iholo lakho lizoba u1/2 uhalf walo umuntu osebenze kanye uthola uhalf. Uthi usutholile lo half kumele unqunze ufake ezintweni ufake kuzo zonke izinto ukuze impilo iqhubeke endlini. Uthi usutholile lo half bese kuthi ke ngaleso sikhathi ke lapho ke engizobhekisa khona ke kuthina endle emnyama lapho esifike silahle khona. Uthi usutholile lo half bese ufuna ukulingana nomuntu ongaphezulu kwakho ophindaphindeke kabili. Ufuna ukulanda imoto ningangizwa kabi. Bakhona abantu abasebenzile bathola ithuba lokuthi baze befike la ukuthi bengathenga oMercedes bengathenga ini. Siyababongela labo bantu kakhulu abantu abasebenzile siyayiqhenya ngabo sindle emnyama. Kodwa ke bese kuba khona laba bantu iningi labo uthola ukuthi umuntu usenza ngoba ezama ukuthi efinyelele ezingeni elithile lempilo. Ilapho ke thina bantu abamnyama esilahla khona ngoba ngesikhathi wenze njalo yonke into nayo le abathi ngesilungu ama resource onawo obungasiza ngawo umndeni. Hayi indaba yokuthi ngifuna ukuyibeka kahle le ndaba hayi indaba yokuthi ubathengele ukudla behambe bedle behambe bendlini yangasese bawuthuthi. Sengisho ukuthi ukhona ukuthi wakhe umndeni ngendlela yokuthi uphe nawe utshale ukuze umndeni uzokhula ube nomnotho ngoba kunomehluko phakathi komnotho nalokho esikutholayo thina lokho ukuthi siphile. Ubusu jaha lezi zinto ujahe imishado le ezinga eliphezulu uthi ujahe umshado wezinga eliphezulu uthole labo sisi abathanda izinto ningangizwa kabo sisi kodwa uthole labo sisi abathanda izinto abajahe impilo ukuthi bona impilo bayibuka ngelinyiso mhlambe thina sisele ngemumva njengami nje mina kumuntu mhlambe osele ngemumva bese uthola abantu abanjalo. Impilo yakho usuphila ngokuthi wena udla lokho kulapha eplatini akukho okunye okusele ngemumva. Usumuntu ohlezi ucaphuna eplatini uyafaka emlonyeni kuyaphela uyaphindela futhi uphindela kulabo bohlanga ukuthi bekusize futhi usebenze uphinde ubuye. Usumuntu wena vele ohamba ngobhoko lempilo awusenawo umlenze ongakhona ukuthi uyimele wena ngawo. Lento isilimaza kakhulu thina singabantu abamnyama isiqedela yenza ukuthi sigcine singabantu abahubha. Ukukhumbula ukuthi mangiqala ngithe kungani sihubuta lakho sihubuta lakho nje ngoba vele kwanathi ukucabanga kwethu akusibuyiseli ekuthaneni sikhona ukuthi sifike lapha. Angeke ngize ngikhulume
ngeindaba zombangazwe, ngoba indaba zombangazwe singayikhuluma kuze kushona ilanga. Umuntu nomuntu uma engena unezithembiso nazo ukuthi uyagcina noma kayigcinanga kukuyena ke lokho, ngoba usuke usumphile lokho wena akufunayo. Into ebalekile la kuthina abantu abamnyama ukuthi sizama ukukhanda umnotho. Zama ukuthi uma ufikile wena wasebenza wazenza zonke lezi zigaba bese udonsa omunye, noma mawunawo amandla evuma uphinde udonsa omunye. Ngifuna ukuthi ke ngithi kunilaya la endabeni yokuthi akusindlu yakho kuphela okumele ibe yinhle. Uma ngabe ukuthi bakhona abantu abakholelwa eBhayibhelini, lokho okubhalwe eBhayibhelini, uyokhumbula ukuthi abantu ababusisekile abantu abanesandla esiphayo. Isandla esiphayo ke asifinyeziwe, sedlulela emndenini wakho siphinde siyodlulela nangaphandle. Kukhona ke into ezokwenzeka uma upha, kunalabo abantu abazofike uthi ubaphe ingalo umuntu, ukuthi ubaphe isandla umuntu agcina afuna ingalo yonke. Kuyenzeka ke lokho, kodwa kusho ukuthi kumele ukuthi ushintshe ubuntu bakho. Thina singabantu baleli bala sadalwa sinobuntu. Kumele ukuthi lobuntu lobu sibuqhube, and lobu buntu ngikhuluma ngabo yibona okusikhipha kulezi zinto esikuzona. Yibona ukuyosenza ukuthi thina njengabantu abamnyama sibuye isizwe lethu selibuyise seliphathe futhi, ngoba njengamanje uma ungangibuza ukuthi siliphethe noma siliphethe, angeke ngikutshele. Nama ngazi noma siyahlehla noma siyaphambili, ngeke ngize ngikutshele. Kodwa njengakutshela khona ukuthi ikhona indlela yempilo esinayo okumele ukuthi siyiphile. Into engifikelile mangibuka labo mama abahlala emgaqweni, ngoba nami ngizalwa ngifundiswe umama osahlala namanje erenke. Kunezinto ke engifuna ukunishiya nazo ngaphambi kokuthi ngiyifinqe lenkulumo yami. Uyabona zonke lezi zinto esijahile, izinto esizithengayo nemali esibolekayo, angisho ukuthi ngithini, sifana nabantu abangena eweni ngendlela ethize, and ngifuna uyibuke lento. Uyabona uma uyoboleka imali noma uyothenga imoto ngebhenke, wena lokho okukhokhayo akufani nalokho okukhokhwa abebala elithize. Wena uyokhokhe okuphindwe kabili, kusho ukuthi times 2. Njengoba ngishilo yonke into eyenziwa uwe, mangabe kuukuthi kumele kusize, kumele ujulukele kabili ukuze kufike ezingeni labanye. So uyoboleka i-loan, uyofuna imoto, uyothenga indlu ngebank, interest rate yakho oyizokhokha lapha ebank uzothola ukuthi isikhathi esiningi wena ugijima la ko 12 to 10%. Uthola ukuthi labo bebalithise babekelwe i-interest ethize, mhlambe engaba u-half ngempela kule wena oyikhokhayo, noma engaphansi kwa-half kule oyikhokhayo, encane ngalendlela ukuze bezokwazi ukuyiqeda. Elumuntu uyabheka lo muntu uqale ngisho uqala naye emsebenzini, in terms of ukuthi ba-track le record le, babheke lokho abathi o-ITC, kodwa ekugcineni lokho ko-ITC kusebenza kithi, hayi kuwebala elithize. Lezi zinto zonke zisifaka ey'kweletini, ingakho-ke siyohlala silandela ngemuva. Into-ke okumele siyenze thina njengabantu abamnyama, okokuqala ukuthi kumele sikhande umfelandawonye wethu, okuwona ozosiza abantu bethu abamnyama. Bayayikhuluma ke lento osopolitiki ngendlela abayikhuluma ngayo, kodwa ke umfelandawonye wethu lo kumele uqale emndenini. Yabona uma ungaqala emndenini siqhubekele phambili ke kube ukuthi ke kodwa siqale emndenini, mhlawumbe sesingaphuma ke ngaphandle, ake siqale sisizane lapha emndenini ukuze sikhona ukuthi siphumele ngaphandle sisizwe izwe lonke. Njengamanje ke kukhona lokhu okwenziwayo, uze umuntu athi lelizwe izwe lelesikhulu la lokhuzaneni,
athi izwe labo bonke abantu, kodwa kunabantu abalambile abangaphakathi kulelozwe. And uyabheka ukuthi labantu laba balambile ngoba belambile bebancane kangakanani ke mangabe siwisa ke sivulela wonke umuntu. Angisho ukuthi ke ngifuna ukuzwakala ngingumuntu ongavumelani namanye amazwe ala kulelizwe leli lase-Afrika. Ngivumelana nawo, kodwa lento le iqala endlini, isuka endlini iye ngaphandle. Asilungise thina la kithi kuqala ukuze sizokwazi ukusiza abanye abafowethu. Iqala kanjalo lento le. Angeke uxhumele ngaphandle ubusuthi uzosiza wonke umuntu. Ila uzokhona khona amandla akho sephela endleleni bese kugcina kukhandeka izilwane. Ngoba umuntu mengenakho ukudla uyisilwane umuntu. Engakudla nokudla kwawena qobo lakho. Ngishiya lapho nje le ndaba le singayicubungula ngendlela esicubungula ngayo lapha kuma comment, kodwa ke ake siyibuke sifakele ibuko le ndaba. Mhlawumbe kukhona ngempela esingaphuma nakho. Angisho ukuthi ngithini. Ngiyabonga.